ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барнома ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба якчанд қонунҳо аз ҷумла қонунҳо дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи академияи миллии илмҳои тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, ба қонунҳо дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсҳо, дар бораи ниҳолпарварӣ, кодексҳои ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақомоти адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи академияи миллии илмҳои тоҷикистон қонунҳои мукаммал буда асосҳои ташкиливу ҳуқуқӣ ва самтҳои фаъолияти онҳоро танзим менамоянд. тағйири иловаҳои ворид гардида ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии тоҷикистон, кодексҳои ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба такмили сохтори мақомоти судӣ, беҳдошти фаъолияти он, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои иштирокчиёни мурофиа ва паҳлӯҳои дигари соҳа нигаронида шуданд. қонунҳои ба имзо расида ба ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таъмини амнияти давлату ҷамъият, пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо, рушди соҳаи илм ва беҳдошти зиндагии мардум равона шуданд. мавзӯи дигар, доманпаҳн кардани ҷуғрофияи низому мухолифат, таҳдиду хатарҳои глобалӣ ба тартибу низоми давлатҳо, минтақа ва ҷомеаи ҷаҳонӣ таъсири манфӣ расонида, густариш ёфтани терроризми байналмилалӣ, ҷинояткорӣ, муомилоти ғайриқонунии маводи нашавдар, фаъолияти ғайриинсонии гурӯҳҳои ифротӣ, хуруҷ намудани бемориҳои хатарноки сирояткунанда ва вазъи нооруми ҷомеаи ҷаҳон метавонад ба таъмини амнияти устувори давлат ва минтақаҳо таъсиргузор бошад. Бо дар назар дошти пешрафти технология дар ин раванд, шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби аҳолӣ ба таври васеъ истифода карда мешаванд, ки дар аксар маврид бо пешниҳоди иттилои нодуруст ва ғаразнок баъзе ҷавононро бо мақсади роҳгум кардан ба гурӯҳҳои ифротгаро ҷалб менамоянд. зулфия раҳимзода шарҳи бештар медиҳад. имрӯз дар ҷомеаи пуртазоди ҷаҳон бо истифода аз технологияи иттилоотӣ ва паҳн намудани иттилои нодуруст ва ғаразнок, гурӯҳҳои террористию тундгаро аксарияти истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан ҷавононро роҳгум менамоянд. ҳар нафаре ки ба сӯи ватани худ як санги маълумат, таҳқир ё дашномро ҳаво медиҳад, вай ба нафари монанд аст ки аз меҳрубонии модари худ норозӣ аст, ба сӯи модари худ як санги маълумат мезанад, зеро дар зеҳни ҳар як нафари мутамаддин, бахусус ҷомеаи ҳами суннатии тоҷикон, ватан бо модар ҳамоҳанг мебошад ва азбаски чунин нафарҳо асосан нотавонбин ва кӯтоҳназар мебошанд, худи онҳо наметавонанд ки ягон беҳбудӣ барои ҷомеа оварда бошанд. агар мо дурусттар назар кунем, худи онҳо дар маҷмӯъ як нафарони нотавон, як ҳақир, хоин ва нафарони ҳасуде мебошанд ки наметавонанд як пешрафт, дастовард, муваффақияти нафари дигарро дида бошанд. вақти он расидааст ки бояд тамоми имконият ва воситаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ истифода карда шаванд то эҳтироми ғояву андешаҳои солим ва таҳаммули андешаву фикри созандаи якдигар ба ҷо оварда шавад. дар ин раванд нақш ва фаъолияти аҳли зиё ва равшанфикрон бояд муассир бошад. вазифаи равшанфикрон равшан намудани фикри ҷомеа мебошад ки пешгирии саривақтӣ ё вокуниши саривақтии дуруст нисбати баъзе хабарҳои бардуруғ ё қазияҳое ки дар ҷомеаи муосир ҷараён доранд, метавонанд ки як ҷузъи таркибии муваффақияти таъмини амнияти иттилоотӣ бошанд. аз ҷониби дигар, ба хотири таъмини амнияти иттилоотӣ зарур аст ки ҳар як фарди ҷомеа як масъулияти муайян ҳис намуда маълумотҳои саҳеҳ дошта бошад. ба андешаи таҳлилгарон ҷиҳати таъмини амнияти устувори иттилоотӣ, пешгирӣ аз хатарҳои афзояндаи терроризму ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои замони муосир бояд якчанд тадбирҳоро роҳандозӣ ва амалӣ намуд. якум, дар баробари иттилооти бардуруғ ва ғаразнок пешниҳод намудани иттилооти воқеъбинона, айнӣ ва дуруст
ба ҷомеае ки дар фазои иттилоотии кишвар қарор доранд. дуюм пешниҳод намудани маводҳое ки сатҳи иттилоотикунонии ҷомеаро нисбати хатарҳои муосир ки дар қаринаи афзоиши иттилоот ба назар мерасанд зиёд намоянд. ҳар як нафаре ки шабакаҳои иҷтимоиро истифода менамояд бояд донад ки истифодаи ноогоҳона ва бепарвоёнаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва гуфтугӯ намудан бо шахсони ношинос метавонад онҳоро ба амалҳои номатлуб, ҷинояткорӣ, ифротгароӣ ва дар анҷом ба пушаймонӣ оварда расонад. сидқан дӯстдоштани ватан, меҳанпарасти воқеӣ будан, шукрона аз сулҳ ва пешрафту созандагиҳои ватан кардан нишонаи соҳибватанӣ ва қарзи шаҳрвандию инсонии ҳар нафар бояд бошад. зулфия раҳимзода, ҳафизуллои саъдулло, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. озодӣ ва истиқлолият барои ҳар як шаҳрванд дастоварди бузург ва муқаддаси миллӣ аст. дар шаҳри Роғун барои баландбардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, тарғиби дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, худшиносӣ ва ватандӯстӣ ватанпарастӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон ҷамъомад баргузор гардид. гузориши Бобукалон Амизода. мафҳуми худшиносӣ дар он ифода мегардад ки ҳар фарди бедордили ҷомеаи имрӯза бояд аз таъриху фарҳанг бархурдор бошад, ба забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арҷ гузорад. огоҳӣ аз таърихи ниёгон, ҳифзи фарҳангу адаби миллӣ ва пайдо намудани маърифати ҳамаҷониба дар бораи расму оини гузаштагон метавонад раҳнамо дар замони ҷаҳонишавӣ ба сӯи пирӯзиҳо гардад. бо иштироки коршиносон, намояндагони Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо сокинони шаҳри Роғун ҷамъомад баргузор гардид. гурӯҳи корӣ барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, тарғиби дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, таҳкими ваҳдати миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстию ватанпарастӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар вохӯрии имрӯза иштирокчиён зикр доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва ҳуқуқбунёд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва рушди иқтисоди миллӣ талош ба харҷ дода барои таъмини зиндагии шоистаи ҳар як шаҳрванди кишвар барнома ва стратегияи мушаххасро амалӣ менамояд. дар ин машварат масъулини Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва дигар коршиносон ибрози назар намуданд ки ҷавонон ва бонувон қишрҳои таъсиррасон дар ҷомеа буда баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи онҳо боиси рушди минбаъдии Тоҷикистон ва коҳиш ёфтани сатҳи ҷинояткорӣ мегардад. дар ҷаҳони имрӯз манфиатхоҳон бо истифода аз эътиқоди мардум амалҳои нопоки худро амалӣ месозанд. ин аст ки мо бояд ҳушёрии сиёсӣ ва мазҳабиро аз даст надода талош намоем то дар зери як парчам даст ба дасти ҳам ниҳода дар ободии ватани соҳибистиқлол саҳм гузорем, зикр шуд дар ин ҷамъомад. як вохӯрии бисёр ҷолиб, як вохӯрии бисёр ҳам хотирмон барои мардуми Роғун барпо шуд. 30 соли истиқлолият, 30 соли бурдборӣ, 30 соли муваффақиятҳо дар бораи китоби нави пешвои муаззами миллат чеҳраҳои мондагор бори дигар ба мардум аз тамоми саргузашту аз тамоми он нафарҳое ки дар китоби чеҳраҳои мондагори пешвои муаззами миллат оварда шуда буд ироа карданд ва мардум аз ин чиз бори дигар бархурдор шуданд ва барои худ ва барои фарзандон ва барои дониши худ чизе гирифтанд. бо назардошти воқеияти кунунӣ ва бо мақсади таъмини амнияти устувор, ҷиҳати пешгирӣ аз хатарҳои афзояндаи терроризму ифротгароӣ ва дигар таҳдидҳои замони муосир, ҷумҳурии Тоҷикистон барои тақвияти ҳамкории густурда бо созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ ва кишварҳои шарик борҳо изҳори омодагӣ кардааст. гуфта шуд ки натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастии роҳбарияти давлати ҳукумати мамлакат ва истиқлоли давлатӣ барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро фароҳам овард ва ҳисси хештаншиносии сокинонро барои дӯст доштани ватан дучанд намуд. Бобукалон Амизода, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошу дастгириҳо ва татбиқи барномаву мукаммал стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Конибоду марҳила ба марҳила рушд намуда. Саҳми он дар пешрафти иқтисоди миллӣ, боло бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва такмили инфраструктураи гуногуни хизматрасонии маишӣ назаррас аст. гузориши Гулчеҳраи Саттор.
имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат омодагиҳо ба 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ ҷараён дорад, ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меорад. дар шаҳри Конибодом низ тадбири мазкур вусъат дошта, дар баробари маблағҳои бюҷетӣ ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ, ашхоси саховатпеша ва аҳолӣ дар иншоотҳои таъиноти гуногун корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. то имрӯз як зумра иншооти ҷашнӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар дигар иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар маҷмӯъ дар шаҳр тибқи нақша ба истиқболи ин ҷашни миллӣ 506 иншооти хурду бузурги гуногун таъинот пешбинӣ шудааст, ки то имрӯз аз ин шумора 421 ададаш бунёд гардида, иншооти дигар дар арафаи истифодабарӣ қарор дорад. бунёду навсозии иншооти таъиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфрасохтори шаҳр мусоидати фаъол менамояд. дар ҳамин замина ва саҳм гузоштан дар соҳиб маърифат намудани насли наврас дар деҳоти шаҳри Конибодом давоми соли равон 4 муассисаи нави таълимӣ ба истифода дода мешавад. айни замон бо ташаббуси мақомоти иҷроия ва бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва ашхоси саховатпеша корҳои сохтмонӣ дар ин мактабҳо идома дорад, ки тибқи нақша марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. барои сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Конибодом 506 адад иншоот ба нақша гирифта шуда, аз он 421 адад иншоот супорида шуд. аз ин ду мактаб аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, боқимонда мактабҳо аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом, соҳибкорон, аҳолӣ ҳамун деҳаҳо. тадбири мазкур дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ анҷом дода шуда, сабаби боз ҳам зебову назарабо гардидани деҳот ва тақвияти инфрасохтори соҳаи маориф мегардад. ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон дар шаҳр, мувофиқи нақша кӯдакистон ва муассисаҳои томактабӣ низ ба нақша гирифта шудааст, ки дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат дар самти соҳиб маърифат намудани насли оянда амалӣ мегардад. 33 майдончаи варзишӣ ба нақша гирифта шуда, аз он 22 майдончаи варзишӣ супорида шуд, 3 майдончаи кӯдакона сохта шуд, 10 толори варзишӣ супорида шудааст, 16 адад марказҳои саломатӣ бо лоиҳаи Сино таъмири асосӣ карда ба истифода дода шуд. имрӯз соҳаи варзиш дар меҳвари сиёсати ҳукумати кишвар қарор гирифта, нисбат ба варзишгарон дастгирию ғамхориҳо пайваста зоҳир мегардад. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти Паттар инфрасохтори варзишӣ такмил дода шуда, варзишгоҳ ва майдончаҳои варзишӣ бунёду навсозӣ карда мешаванд. ин ҳама тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори ҷашни умуми миллии 30-солагии истиқлоли давлатӣ анҷом дода шуда, бо ин васила дар ободии гӯшае аз ватани соҳиб истиқлол саҳми беандоза мегузоранд. дар шаҳри Истаравшан бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду навсозии 450 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз як қисми иншоот ба истифода дода шуда, дар баъзе иншооти ба нақша гирифта шуда корҳои сохтмонӣ мувофиқи матлаб нест. сабаб дар чист? идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бубзода. таҳлилҳо собит сохтанд, ки дар давраи солҳои 2018-2020 ва 3 моҳи сипариштаи соли 2021 аз 450 банди бунёду навсозии куллишавандаи нақшачорабинӣ 373 иншоот бо маблағи 24 миллион сомонӣ сохтаву таъмиру тармими куллӣ гузаронида, барои 1311 нафар қувваи қобили меҳнати шаҳру деҳот ҷойҳои нави кори доимӣ бо фарогирии маоши хуб муҳайё карда шудааст. имрӯз шинондани гулҳои рангаи баҳорӣ дар гулгашту хиёбонҳо, ду канори роҳҳои калон, майдону кӯчаҳо, мунфарҷкунии роҳҳои калони аҳамияти байналмилалии ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта бо авҷи тоза ҷараён гирифта, 55 километр роҳи калони аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта комилан қирпӯш карда шуд. ин амали созанда нахуст дар 2 километр роҳи калони мавзеи гардиши деҳаи якабеди ҷамоати деҳоти Сабристон то идораи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нақлиёти мусофиркашонаи дӯстӣ ва шаҳраки Истаравшани ҷамоати деҳоти зарҳалоли хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ анҷоми бобарор гирифт. бандҳои иҷронашаванда бештар ба 10 ҷамоати деҳоти дар ҳудуди шаҳр ҷой гирифта мутааллиқ аст. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Пошкент аз 7 банди нақшачорабинӣ дар соли 2021 амалӣ шаванда 4 иншоот бунёд намегардад. соҳибкор Раҳмат Юсуфов ҷиҳати дар фасли зимистон захира ва нигаҳдорӣ намудани 700 тонна маҳсулоти тару тоза, истеҳсолу бастабандии меваи сабзавот
خشکگرداندن سیب و نوک و آلوی مویز و با این وسیله به صادرات نگراندن محصولات در دهه قلعه گلیزر سردخانه و بنای سه‌آشانه بنیاد کرده. امروز نمیتواند انشاءات بنیاد شونده‌اش را به سامان رساند. صاحبکار دیگر رحیمبردی قربانوف از دهه سرکه با نیت بنیاد مغازه دوآشانه مال‌های طلبات هر روزه 11 صد یک زمین را حجت‌گذاری کرده، اما از سبب ناکفایگی مبلغ‌های گردش کننده‌اش تا امروز کارهای ساختمان و وسکلری را آغاز نکرده است. بر ضمن این ساختمان بنای معاصر سه‌آشانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 در دهه سرکت آغاز نشده است. در دو بنایی که ما اینجا قرار داریم، یک بنا در حالت صدمه قرار دارد. در دو بنا 880 نفر خوانندگان تحصیل میکنند که آنها در 3 بست تحصیل کرده ایستادند. با وجود این هم باشد محترم جناب عالی برای مساعدت کردن برای خوانندگان انمی دهات سال 2018 با فرمایش خود انمی انشاءات ناتمام دهه سرکت را به انشاءات جشنی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان وارد کردند که این بنا ساخته شود، اما متاسفانه تا امروز آغاز انمی بنا را ما ندیده ایستادیم و مردم دهه انتظار آن بشه که کی به انمی فرزندان دهه صاحب انمی بنای خصوصی طرح زمانوی می‌گردند و آینده انمی جوانان که آینده کشور است آنها در همین مؤسسه تحصیل میکنند. در دهه پشکنده همین جماعت دهات صاحبکار عزت‌الله قادرova برای بنیاد بنای کاشانه حسن حجت‌گذاری را به سامان رسانیده، اما با سبب‌های نامعلوم تاکنون ساختمان را آغاز نکرده است. به همین این نگاه نکرده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان صاحبکاران باننگ و ناموس و اهالی احسانکار کوشش به خرج داده ایستادند که جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با بنیاد و نوسازی کلی 450 انشاءات سطح مختلف استقبال نمایند. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. در ناحیه توجیکوبود برای در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساختمان 77 انشاءات گوناگون به نقشه گرفته شده است. گزارش خبرنگاران ما از ناحیه توجیکوبود آماده گردیده است. ҷабҳаи бузурги корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар ноҳияи тоҷикобод ва раванди омодагиҳо ба истиқболи ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ. боғи фарҳангии фароғатии маркази ноҳияи тоҷикобод навсозӣ карда шуда инфрасохтори он такмил дода мешавад. мувофиқи лоиҳа боғи фарҳангии фароғатӣ дар майдони 1.5 гектар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд карда шудааст. иншооти фарҳангӣ бо тарҳи муосир сохта шуда ба яке аз ҷойҳои ободу зебо ва сайру гашти сокинон табдил дода мешавад. давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва иқдомҳои созандаи соҳибкорони ташаббускор корҳои созандагию бунёдкорӣ дар марказ ва деҳоти ноҳияи тоҷикобод вусъат ёфта, ин ноҳияи дурдаст бо сохта ба истифода додани иншооти зиёди наву замонавӣ ободу зебо гардидааст. ин иқдоми пешгирифтаи кормандону сокинон шоистаи таҳсин буда имконият фароҳам меорад ки боғи навбунёд дар оянда ба мавзеи сабзу хуррам ва дилписанд табдил дода шавад. зиёда аз 1500 сокинони ноҳияи тоҷикобод ба ҳашари умумӣ баромада дар боғи фарҳангию фароғатии ноҳияи тоҷикобод зиёда аз 1000 бех ниҳолҳои ҳамешасабз ва ороишӣ шинонданд. ниҳолҳои ороишӣ тибқи тавсияи мутахассисон шинонда шуданд. ин омил имкон фароҳам меорад ки дар оянда ниҳолҳои навшинондашуда хуб нашъунамо ёбанду ба муҳити атроф зебоӣ зам намоянд. дарахтони ороишӣ ба иқлим мутобиқ буда дар оянда ин макони фарҳангӣ ба макони сабзу хуррам табдил меёбад. баъди таъмиру навсозӣ кардани боғи навбунёд барои сокинон шароити муосир фароҳам оварда мешавад. сокинон таъкид медоранд ки пас аз таъмиру навсозӣ кардани боғи фарҳангӣ ва шинонидани дарахтони ороишию сояафкан онҳо ба сайру гашт баромада истироҳати худро канори фарзандону наздикон комил менамоянд. бояд зикр намуд ки аз 77 иншооте ки ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи тоҷикобод ба нақша гирифта шудааст, то имрӯз 34 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. ҳоло дар ноҳия корҳои бунёдкорӣ идома дошта то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ иншооти боқимонда сохта мавриди истифодаи умум қарор дода мешаванд. нуриддини қурбон, баҳриддини исмониддин, фирӯзи мусо аз ноҳияи тоҷикобод барои барномаи ахбор. дар шаҳру деҳоти панҷакен 32 минтақаи осебпазири мусоидаткунанда ба ҳолатҳои фавқулодда мавҷуд мебошад ки ҳамасола дар ин минтақаҳо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ барои пешгирӣ аз офатҳои табиӣ гузаронида мешавад. соли равон низ тибқи нақша тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар қисматҳои осебпазир амалӣ карда шуд. гузориши Фарҳоди Раҳмат.
یکی از سمت‌های افزایش‌نوکی پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی، محافظت از سیل‌ها و کارهای سازمان سازماندهی به شمار می‌روند. وابسته به این کارمندان شعبه ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سوخت در شهر پنجگین جهت تامین بخطری اهالی از حالت‌های فوق‌العاده تدبیرهای عملی می‌اندیشند. با مقصد پیشگیری نمودن خفت آفت‌های طبیعی در حدود شهر و دهات پنجگین در منطقه‌ای که سیل‌فرا است و ساحل‌های دایره زرافشان کارهای ساحل مستحکم کنی و تازه نمودن سیراها با ثبات ادامه دارد. با این مقصد در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر، جماعت دهات، تشکیلات و اداره‌ها نسبت به کم کردن خطر سیل و تامین نمودن به خطر اهالی چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده را عملی نموده در سوی زیبان که 12 کیلومتر درازی دارد از مرکز شهر پنجگین و محله‌های آن می‌گذرد. تازه نمودن سیل‌راه‌های کانال‌ها اینچنین گذراندن کارهای ساحل مستحکم‌کنی را به راه مانده با واسطه تکنیک سایر تازه و در جاهایی که خطر ضرر سیل بیشتر است دیوارهای محافظتی بنیاد می‌کنند. این زمان در سوی مذکور زیاده از 60% کارها به انجام رسانیده شده. باز کارهای چیندن تخت سنگ‌ها، کارهای بتونی و چیندن سنگ‌ها برای مستحکم نبودن ساحلی سوی رفته ایستاده است. در شهر و دهات پنجگین 32 منطقه‌های خطرناک از جهت آفت طبیعی آسیب‌پذیر موجودند که بنا به اطلاع مسئولین شعبه ریاست حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سوخت در شهر پنجگین هنگام بارشات زیادی باران به کشتزار و منطقه‌های اقام‌نشین ضرر می‌رسانند. از این رو چنین کارهای ساحل مستحکم‌کنی پیشگیری از خطر آفت طبیعی در محله‌های جماعت دهات یاره دهه‌های میلدانه تشکیل کرده شدند که در این کار اهالی نیز از خود مسئولیت بلند نشان داده در کارهای ساحل مستحکم‌کنی سهم خود را گذاشتند. کارهای ساحل مستحکم‌کنی برای محافظت از خطر آفت طبیعی در جماعت‌های دهات یاری و دیگر دهه‌ها روزهای مساعد آب و هوا انجام داده شد که این عامل می‌تواند در دوره بارانگری فصل بهار تا اندازه از خطر آفت طبیعی و رسیدن ضرر پیشگیری نماید. چون این کارها از جانب کارمندان شعبه ریاست حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجنی ولایت سوخت در شهر پنجگین در یکجایی با اهالی دیگر جماعتی دهات نیز به راه مانده می‌شود. موضوع دیگر با فرو رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا امروزها در بازارهای مملکت علف‌های کوهی و صحرایی از جمله چوپری و روشک و سیاه‌علف راو بیشتر به فروش برآورده می‌شود. به اندیشه متخصصان علف و گیاهای بهاری از جمله غذای سالم بوده در ترکیب آنها ویتامین‌های زیاد وجود دارد. گزارش عبدالحمید نظیر. 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل داده در آنها از 3 تا 5 هزار رستنی‌های شفابخش می‌روید. رستنی‌ها و علف‌هایی که در تل و تپه و کوه‌های شهر و نویای مملکت می‌رویند ذخیره بزرگ طبیعی بوده خصوصیت‌های شفابخشی آنها زیادند. شیبید، راو، راشک، چوکوری، سیاه‌علف و مدل در ترکیب خود ویتامین‌های زیاد دارند و خلسترین را در درون روده جبیده بیرون می‌برانند. با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا امروزها در بازارهای مملکت به فروش برآوردن علف‌های کوهی و صحرایی نظیر چوکوری و روشک، نوهای سیاه‌علف و راو خیلی زیاد به چشم می‌رسد. در بهاران استفاده این نمود رستنی‌ها حتمی و ضرور است که برای دسترس شدن ویتامین هایی که در ارگانیسم کم شدن مفید است. این چونین مثال عادی گیریم اگر ما رستنی شفابخش قوقو رو میگیریم شفابخشی خوب دارد این چونین تر چینده و استفاده آن برای کاری روده و معده را خوب کردن این چونین قند رو در ارگانیسم پس کردن به حد مفید است. دندان اگر یک بار آب خورد اینم از استعمال چوکری است. به این خاطر وقتی که چوکری استعمال کرده می شود خوب می شود که در اونجا نمک آمیخته نکنند. روشک آشفتگی ها رو گم میکند، معده رو راحت می بخشد. هر گونه غلیظی هایی که در دوام سال از حساب غذاهای خوردن زمستانه جمع شده است از میکروب‌های کسلی آور از باکتری‌های ناراحت سازنده کرم ها را هم میکشد. غذاگیری خوب اساس سلامتی می باشد. خوراکی که ما استعمال می کنیم ارگانیسم را به مواد غذایی برای فعالیت درست و ضروری تامین می نماید. به اندیشه متخصصان علف و گیاهای بهاری از جمله غذای سالم بوده در ترکیب آنها ویتامین های زیاد وجود دارند. بسیار هم مفید است که در اولهای بهار با سیر و گشتی نزدیکترین دومنه کوه رفته از گیاهایی که نه میبرن پودینه های لبی و از پودینه های کوهی
که بسیار هم خاصیت شفابخشی خوب دارند، چوکری و چاقلای و دیگر و رستنی هایی که در اولای بهار این خودش طبیعت به همین خیروارگی من مرحمت از من استفاده کنید. استعمال غذای نوسالی میتواند سلامتی را ضعیف گرداند و خوف سیرایت را زیاد کند. استعمال غذای سالم برای سلامتی بردوام انسان اهمیتی کلان دارد. از این رو هر شخص را ضرور است که بهر سلامتی خود به اهمیتی ظاهر نکند و در برابر پیوسته به ورزش مشغول شدن در این آغاز زیبای سال بیشتر از علفهای طبیعی استفاده کند. عبدالحمید نظیر، عبیدالله سیولی، اخبار. با مقصد حفظ محیط زیست و سبز و خرم نگاه داشتن شفت راههای اتومبیلگرد در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تدبیرهای نهالشینانی انجام داده می شوند. گزارش خبرنگاران ما. در موسم تیرما و زمستان گذشته در قسم وادی شفت راههای اتومبیلگرد شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت طبق نقشه چاره‌بینی‌های اگنتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت نهال و درختان آرایشی شینانده شدند. این تدبیرهای سبزکاری و خرمگردانی در موضع‌های کوهی و نزدیکی شهر و ناحیه‌های ولایت در حدود شهر استرافشان، ناحیه‌های اشت، دیوشتچ و شهرستان با استفاده از اقلیم و آب و هوای مطابق به نهالشینانی ادامه یافتند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت سوخت من بعد نیز اقدام مذکور را در دیگر منطقه از جمله در شهرهای خوجند اشت که در آنجا نیز منطقه بی‌آب بوده اساساً قرغاج در زمین‌های بی‌آبی تاب‌آور میباشد و نشونمای خوب دارد برآمده میشود. در موسم سال زیاده از 10,000 بیخ این حال الکی ما شینانده شد نهال قرغاج. این اقدام من بعد نیز ادامه داده میشود و مقدار ضروری نهال‌ها ذخیره کرده شده است. در شفت راه‌های اتومبیلگرد بهر سبز و خرمگردانی نهال و درختان نوهای ارچه اردش، قیرقاش، صده، بلوط و اقاقیا و رستنی خود شینانده می‌شوند. زیرا اکثر شفت راه‌های اتومبیلگرد ولایت سوخت چون شفت شهرهای دوشنبه، بستان چناق در حدود شهر استرافشان، ناحیه‌های مسچاه و دیوشتیش و شفت راه اتومبیلگرد خوجند اشت موضع‌های دشت و زمین‌های چراگاه و للمیان بخصوص در شرایط تغییریابی اقلیم بنا به خصوصیت‌های بیولوژی تاب‌آوری به کم‌آبی با توصیه عالمان و متخصصان خواجگی جنگل شیناندن درختان قیرقاج و صده و سنجید در این موضع‌ها امکانیت و فایز بیشتری سبزیش و نشونما را دارند. امروز در شفت راه دوشنبه چناق ما کارهای بنیاد و برقراری جنگل‌های شفت راه‌ها را به اقدام رسانیده ایستاده‌ایم. قیرقاج اساساً هوا را تازه می‌کند، چنگ و غبار می‌دارد، برف می‌دارد، لانه پرندگان میشد، شستشوی راه را نگاه می‌دارد، زمین خاک زمین را نگاه می‌دارد از شمال. در حدود ناحیه دیوشیش در شفت شهرهای دوشنبه، بستان چناق در مسافه 10 کیلومتر نهال‌های صده و قیرقاج شینانده شدند. نهالشینانی در شفت راه‌های اتومبیلگرد ولایت با اشتراک کارمندان همه خواجگی‌های مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ولایت سوخت ثمره می‌دهند. نمو نمود نهال‌های با کم‌آبی تاب‌آور چون ارچه اردش، بلوط و قیرقاج، صده و سنجید و خوچ پورا در نهالخانه‌های خواجگی‌های جنگلی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت پرورش و تیار کرده می‌شوند. اساساً نهال شینانده ایستاده در خطای دولتی جنگل این نهال قیرقاج میباشد که در کارخانه واحدی دولتی خواجگی نهالپروری ظفرآباد از تخمی پرورش کرده می شود. عین زمان زیاده از 400,000 بیخ ذخیره کوچت و نهال موجود است. کارخانه واحدی دولتی خواجگی نهالپروری ظفرآباد خواجگی جنگل را بهر برقرار کردن خطای دولتی جنگل و تشکیل نمودن جنگلزارها با نهال قیرقاج تامین کرده ایستاده است. پرورش نهال‌های با کم‌آبی تاب‌آور برای در موسم آینده ادامه دادن و زیاد کردن خطهای محافظتی جنگل و سبز و خرمگردانی پیش بینی شدند. سالی روان در معرکه کبود زیارکننده در حدود جماعت شهرک دهاتی ناحیه نوراباد 13100 بیغ نهال درختان سایه افکن و آرایشی و میوه دهنده شنیده می شود. با عملی نمودن تدبیر مذکور در آینده محیط زیست سرسبز و خرم گردیده همزمان استحصال میوه می افزاید. گزارش ایدیگولی محمود. همساله با فرارسیدن موسم بهار در حدود جماعت‌های شهرک و دهات معرکه نهالشینانی در اساس توصیه و دستور عالمان و متخصصان صاحب تجربه عملی می‌گردد.
زیرا برابر شنانیدن نهالان آرایشی و سایه‌افکن طریق حشر دستجمانه باغ‌های زمانوی بنیاد گردیده، همزمان باغ‌های از حاصل مانده برقرار کرده می‌شوند تا در آینده از این حساب استحصال میوه‌های خوش‌صفت باز هم افزایش یابد. ما امروز طبق نقشه کاری بخش حفظ محیط زیست ناحیه نورآباد اویدی معرکه نهالشناسی و کبودزدکنی در ناحیه 13100 بیخ نهال‌های گوناگون با نقشه گرفته شده است. از اون جمله 2400 بیخ درختان میوه‌دهنده، 2200 بیخ درختان آرایشی و 8500 بیخ شناندن درختان در لب سایه‌ها، کانال و راه‌ها با نقشه گرفته شده است. اقلیم و شرایط ناحیه نورآباد برای رشد ساحه باغداری خیلی هم سازگار بوده. سالهای آخر وابسته به سردرآمد بودن ساحه در پرتو برنامه‌های پیش بینی شده، مساحت باغ‌ها نیز افزوده ایستاده است. از اون تا همین دوره سال جاری مساحت باغ‌ها در همه شکل‌های خواجگی‌داری بیش از 500 گکتار را تشکیل نموده. این رقم دوره به دوره افزوده ایستاده است. با فرارسی معرکه نهالشناسی عالمان ساحه کشاورزی به دهقانان در بنیاد و برقرارسازی باغ‌ها کمک عملی خود را می‌رسانند تا بیشتر میدان باغ‌ها در منطقه‌های بلندکو از زمین‌های للمی بنیاد کرده شوند تا زمین‌های آبی برای کشت دیگر زراعت‌ها استفاده برده شود. در سبز و خرم نمودن محیط زیست و بنیاد باغ‌های نو کارگران تشکیلات و اداره، آموزگاران و خوانندگان فعالانه سهم خود را می‌گذارند، زیرا با زیاد شدن میدان باغ‌های نو امکان پیدا می‌گردد تا استحصال میوه‌های خوش‌صفت افزوده در برابر این صدها نفر با جای کار دائمی تامین شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. ҳамасола 20 апрел ҳамчун рӯзи мамнунгоҳҳо ва паркҳои миллии табиӣ қайд карда мешавад. дар ҷумҳурияи Тоҷикистон барои ҳифзи набототу ҳайвонот мамнунгоҳҳои зиёд фаъолият мекунанд ки калонтарини онҳо мамнунгоҳи давлатии табиии бешаи Палангон маҳсуб меёбад. гузориши Абдурозиқи азиз. мамнунгоҳи давлатии бешаи Палангон соли 1938 таъсис ёфта дар ҳудуди ноҳияи Дӯстӣ ва ҳаммарз бо ноҳияҳои қободиёну ҷайҳун ҷойгир аст ва масоҳати умумиаш 49700 гектарро ташкил медиҳад. ин мамнугоҳ аз калонтарин ва зеботарин ҷои тамошо дар минтақаи сайёҳии водии вахш маҳсуб меёбад. мамнугоҳи давлатии табиии бешаи Палангон аслан аз туғайзор, биёбон, набототу ҳайвонот, ҷангалзор, марғзорон ва кӯлҳо иборат мебошад. дар ин ҷо гавазни бухороӣ ки дар китоби сурхи Тоҷикистон ҷойгир аст хеле зиёд буда, ба ҳамин монанд бузи кӯҳӣ ва дигар ҳайвонҳои ваҳшӣ низ ин мавзеъро сукунати хеш қарор доданд. намунаи мавҷудоти бешаи Палангон дар осорхонаи мамнугоҳ маҳфуз нигоҳ дошта мешавад. осорхонаи мазкур даврони шӯравӣ таъсис ёфта бо ҷалби беҳтарин рассомон ва осорхонашиносон тарроҳӣ шуда барои ҳар як бинанда ва сайёҳи ватаниву хориҷӣ имконоти хуби иттилоотиро фароҳам аст. дар ин ҷо намунаи растаниҳо, хазандаҳо, даррандаҳо, морҳо, паррандаҳо, гулу гиёҳҳои шифобахши табиӣ, мусаввараҳои кӯлҳои мамнугоҳ ҷойгир карда шудааст ки аз тамошои он хуб баҳравар мегарданд. дар осорхонаи мамнугоҳи табиии давлатии бешаи Палангони ноҳияи Дӯстӣ экспонатҳои тамоми олами набототу ҳайвоноте ки айни замон дар бешаи Палангон ҳузур доранд ҷойгир карда шудааст. ба ғайр аз паланги туронӣ ки ба гуфти мутахассисон соли 1954 аз бешаи Палангон фирор кардааст. дар масоҳати васеъи бешаи Палангон аз ҳисоби наботот аслан дарахтони патта, санҷиди ёбоӣ, газ, саксаул ва 430 намуд растаниҳои дигар мавҷуданд ки боигарии асосии ин мавзеъ маҳсуб меёбанд. дар баробари гавазни бухороӣ ҳамчунин як нав гавазни дигар ва бузи кӯҳӣ низ ин ҷо зиндагӣ мекунанд. назорат бисёр нағз аст аз тарафи боло мода кӯмак мерасонанд барое ки мисол дараҷа даромадан лодка ва ҳама чӣ таъмин мекунанд. мо намемонем ки ягон кас биё иҷода шикор кунад. тавре мушоҳида мекунед паррандаҳо дар мамнугоҳ хеле зиёданд. тазарв ё худ мурғи даштӣ паррандаҳои мавсимӣ ин мавзеъро фазои муносиби зимистонгузаронӣ медонанд. масъулини мамнугоҳи давлатии табиии бешаи Палангон саршумори ин нави паррандаи зеборо бо таври парвариши хос афзоиш мебахшанд. дар ин ҷо мо мурғҳои даштиро парвариш менамоем.
و تخمشان را در اینکوباتور چوجا برآورده در اینجا پرورش میکنیم. بعد کلان شدن بعد جنگل سر میکنیم. در بیشک کلتکلوسی کلان و سوسماری خاکسترنگ را سری هر قدم وا خوردن ممکن است که آنها را تیمساح بیابانی هم میگویند. این اوچکمر است. بسیارتر این در چولستان می شود، در جای خمیستان. این در تشنگی ها تاباور است. به نزدیکی به معنوگاه طبیعی دولتی بیشه پلنگان یک چند سر شترمرغ آوردند. متخصصان به زیاد شدن نسل این نوع پرنده اعتمادی بیشتر دارند. برای زندگی و مطابقت کردن حیات شترمرغ‌ها شرایط ضروری فراهم آورده شده است. از این جفت شترمرغ‌ها آینده نیت دارند که تا 18 چوجه پرنده را پرورش نمایند. عبدالرزاق عزیز، عبیدالله قادر، ناحیه دوستی، اخبار. موضوع دیگر در ناحیه یوبون از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани این ناحیه خدمات دولتی آتش‌نشانی در یکجایی با شعبه معارف جمع آمد ویکتورینای سوال و جواب اید به حالت‌های فوق‌العاده و در ادامه عملیات آماده‌باشی دایر کرده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص. در ناحیه یوون با افتخار 26مین سالگرد تأسیسیابی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در ناحیه یوون، کارمندان ساحه آتش‌نشانی، معارف و طب و با اشتراک وسیع خوانندگان جمع آمد دایر گشت. هدف برگزاری این چهاربینی را نماینده معارف ناحیه در بلند گردیدن معلومات‌نوکی خوانندگان اوید به حالت‌های فوق‌العاده و حفظ شخصانی به این حالت دچار گردیده دانسته بار دیگر بهر پیشگیری از حادثه‌های پیش آمده ابراز اندیشه نمودند. در جریان این همایش سردار قسم مستقل حربی کننده خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه یوون و سرمتخصص کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در ناحیه اوید به حالت‌های سوختار سبب و واسطه‌های روی دادن سوختار اندیشه‌رانی نموده از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که هنگام استفاده اسباب و واسطه‌های گازی و برقی سیاحت در موضع‌های سرعلف غلظار احتیاطکاری را پیشه نمایند، زیرا کوچکترین به اهمیتی میتواند باعث سر زدن حادثه سوختار گردد. در ادامه این همایش طبق نقشه تحریزی شده بین خوانندگان ویکتورینای سوال و جواب اوید به حالت‌های فوق‌العاده دایر کرده شد. به هر یک سوال پیشنهاد شده خوانندگان پاسخ‌های قناعتبخش دادند. حاضر جوابی خوانندگان دلالت از آن میداد که آنها درباره حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани معلومات عمیق دارند و هنگام روی دادن آفت طبیعی حادثه‌های فوق‌العاده چگونه عمل نمودن را می‌دانند. مورد ذکر است که چهاربینی در 3 قسمت صورت گرفته. در قسمت نهایی چهاربینی به خوانندگان مشق مخصوصی آماده باشی در حالت‌های فوق‌العاده برگزار کرده شد. از روی برنامه آماده نموده ساختار مذکور گویا در بینای تعلیمی سوختار و زمین لرزه به عمل می‌آید. با صدا دادن بانگ خطر خوانندگان مؤسسه با چالاکی از بینای تعلیمی به جای بخف انتقال داده می‌شوند. اعضای گروه‌های اختیاری نزد تعلیمگاه تا حاضر شدن آتش‌نشانان با چالاکی خاص و استفاده از مهارت و ملکه داشتهشان به نجات آسیب دیدگان پرداختند. در یک مورد از طرف گروه طبی به ضرر دیدگان کمک عملیات طبی رسانیده شد. ما آموزگاران و کل شهروندان بهر تربیت نمودن نسل نورس از آن جمله شاگردان خود را در روحیه آماده باش به تمام سمت‌های حال رخ دادن چنین حالت‌ها تربیت نماییم. باید که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، هر یک ساکنی برومند این ملت را وظیفه جانیش از آن عبارت است که درباره گذراندن چنین چهاربینی‌ها معلومات ضروری داشته باشد. جریان مشق آماده باشی در حالت فوق‌العاده از جانب متخصصان ساحت تحت نظارت قرار داشت و در انتها بهترین اشتراکیان چهاربینی مورد قدرشناسی قرار گرفتند. در جمهوری تاجیکستان رسانیدن کمک به عائله‌های کم بضاعت، یتیمان و بی‌پرستاران و شخصان احتیاجمند از جانب صاحبکاران و اشخاص سخاوت پیشه به حکم عنعنه درآمده است. این نوبت نیز در پیروی از اقدام‌های انسان دوستانه راهبریت دولت و حکومت مملکت از جانب صاحبکاران به عائله‌های نیازمند شهر دوشنبه کمک رسانیده شد. گزارش خبرنگاران ما. غمخوری به یتیمان و بی‌پرستاران از مهمترین سمت‌های سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و دولت برای بهتر کردن شرایط زیست و زندگانی، تعلیم و تربیت و به کمال رسانیدن این طبقه نیازمند همه امکانات و واسطه‌ها را استفاده می‌نماید تا در جمهوری هیچ یک یتیم یا بی‌پرستار خود را یک و تنها احساس نکند. در واقع هم امروزها هیچ یک یتیم از لطف و مهربانی پدرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бенасиб намонда, онҳо ҳамеша таҳти ҳимояи давлат ва ҳукумат қарор доранд. пайравӣ аз ин амали ҷавонмардонаи пешвои миллат имрӯзҳо дар фаъолияти роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз авлавият бархурдор буда, дар ин миён соҳибкорони савобҷӯ низ баҳри дар амал татбиқ гаштани ҳамин сиёсати инсонпарварона ҳиссагузорӣ мекунанд. бо нишони ҳамовозию ҷонибдории амиқ аз ин роҳи пур аз хайру савоб, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, соҳибкор ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов дар ҳошияи тадбирҳои эҳсонкорона ба муносибати моҳи шарифи Рамазон иқдом пеш гирифта, барои тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳои шаҳри Душанбе зиёфати идона орост. аз ин тадбири эҳсонкоронаи соҳибкор тамоми тарбиятгирандагони муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактаби интернати рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии таҳсилоти умумии асосӣ, мактаби интернати рақами 3 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии асосии мактаби интернати рақами 2 барои кӯдакони имконияти маҳдуддоштаи шаҳри Душанбе ва бошандагони хонаи кӯдакони рақами 1 барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Душанбе баҳраманд гаштанд. қобили зикр аст ки имрӯзҳо фарогирии афроди аз парастории волидайн маҳрум дар кишвар дар сатҳи хуб ба роҳ монда шудааст. самараи ин шароитҳои фароҳам буда ва ғамхориҳои дар ҳаққи онҳо зикр гардидааст ки имрӯзҳо тарбиятгирандагони ин муассисаҳо дар таълиму донишандозӣ фаъол ҳастанд. давлату ҳукумат ва алалхусус президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромаду суханрониҳои худ аз онҳо нафарони содиқ ба халқу миллат ном мебаранд. аснои суҳбат бо тарбиятгирандагон ва дидор аз муассисаҳои болозикр, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе, соҳибкор ва роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов ҳам бо нишони ҳамраҳӣ аз ин гуфтаҳои пешвои миллат ва мутобиқи дастуру пешниҳодҳои раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бобати дастгирии иҷтимоии табақаи ниёзманд ва афроди ятиму барҷомонда таъкид дошт ки дидани чеҳраҳои болида ва хушию хурсандии онҳо бешак самараи бархурдорияшон аз ҳамаи хостаҳояшон буда, давлату ҳукумат ва соҳибкорони бо нангу номус оянда низ аз ҳолу аҳволашон бохабар хоҳанд шуд. дар иваз аз ҳамаи ятимону бепарасторон ва нафарони имконияти маҳдуддошта тақозо гардид ки дар партави сиёсати ятимпарваронаи пешвои муаззами миллат ҳаргиз худро якаву танҳо эҳсос накунанд, баръакс дар раванди машғулиятҳо ва донишандозӣ фаъол бошанд, дар фазои сулҳу оромӣ бо истифода аз шароиту имконоти фарохи илмомӯзӣ таҳсил намуда хонанд, соҳиби касб шаванд ва баҳри ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол хизмат намоянд. эҳёи суннатҳои қадима, рушд бахшидану муаррифии бештари он дар сатҳи байналмилалӣ ва дар ин замина тақвият додани соҳаи сайёҳӣ аз мақсадҳои асосии эълон намудани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад. кулолгарӣ яке аз қадимтарин ҳунарҳои миллӣ ба ҳисоб меравад. таваҷҷӯҳ намоед. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ мебошад. баъди эҳёи ҳунару фарҳанги миллӣ, таваҷҷӯҳи ҳунармандон низ ба тарзи таҳия ва равнақ додани кулолгарӣ, заргарӣ, оҳангарӣ, кандакорӣ ва амсоли инҳо дар миёни сокинон аз ҷумла ҷавонон рӯ ба афзоиш ниҳод. кулолгарӣ яке аз қадимтарин ҳунарҳо миёни мардум буда, бештари ҳунармандон ба сохтани он шавқи беандоза доранд. тахайюлоти ҳар як ҳунарманд аз тасвирҳои олӣ ва рангин дар ороиши кулолгарӣ сохтааш маълум мегардад. Фозил Носиров, сокини шаҳри Турсунзода, аз зумраи он ҳунармандонест ки тӯли солҳост ба ҳунари кулолгарӣ дар хона машғули кор аст. зебоиҳое ки ин ҳунарманд рӯи кор меорад, бо заҳмату талошҳои зиёд омода мешавад. ба гуфти ҳунарманд, барои сохтани як кӯза заҳматҳои зиёд сарф мешавад ва аз рӯи ин ҳунар сатҳи зиндагии худро пеш мебаранд. омода кардани як кӯза қариб ки як ҳафта вақт меравад. ин аз сохтан то кор кард, то хушк кардану пухтану ороишаш қариб ки як ҳафта вақт меравад. чун мо дар маҷмӯъ тайёр мекунем, мисол як чанд чизо қолабҳои гуногун мерезем ё ки он чизое ки дар чархи кулолгарӣ сохта мешавад, як муддати иҷроиш дорад ва чун ҳамун муҳлат иҷро шуд, мол ба ҳадди тайёрӣ мерасад. ҳар як асбобе ки коркард мешавад, нозуку эҳтиёткорона кор кардан лозим аст, зеро кор дар дастгоҳ анҷом меёбад. эълон шудани солҳои 2019-2021 дар мамлакат солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва инчунин бо мақсади ҳавасмандгардонии аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, фурӯши чунин молу мавод аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шуд. ҳунармандон аз ин иқдом хеле хушҳол гардида ҳунарҳои дастии худро боз ҳам рушд
медиҳанд. Бобокалон Амизода, Ҳафизуллоҳ Саъдулло, Убайдуллоҳ Сайвалӣ, Ахбор. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бретский вилояти Новосибирски Федератсияи Россия дуюмин форуми ҷавонони Россия ва Тоҷикистон равандҳои ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. ҷавонон қувваи бузург ва нерӯи созандаи миллату ватан мебошанд. имрӯзҳо дар донишгоҳҳои гуногун соҳаи Федератсияи Россия ҳазорҳо донишҷӯёни тоҷикистонӣ сарбаландона таҳсили илм карда боварӣ ҳаст ки барои имрӯзу ояндаи неки ватан саҳми муносиби хешро мегузоранд. хурсандӣ бахш аст ки мо ҷавонон дар чунин форумҳо барои муттаҳид гаштан, барои мустаҳкам гардонидаи индустрии ҷавонон даъват карда мешавем, дӯстони нав пайдо мекунем ва албатта ки боварии комил дорам ки ҷавонони дар хориҷи кишвар таҳсил дошта, ҷавонони тоҷике ки имрӯз дар донишгоҳҳои бонуфузи олии хориҷи кишвар бо ташаббус ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озими таҳсил ҳастанд, минбаъд баъд аз хатми донишгоҳ на танҳо мутахассисони хонда, мутахассисони хуби баландихтисос мегарданд, балки ба ватани аҷдодиамон бозгашта ба халқу миллату ватанамон хизмати содиқона хоҳанд кард. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мо инҷо сафҷам омадаем ва боварии комил дорем ки мо дар инҷо бо дигар ҷавонон шинос мешавем, дӯстӣ ва рафоқат пеша мегирем. дуюмин форуми умумирассиягии ҷавонон Россия Тоҷикистон равандҳои ҳамгироӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ бо ташаббуси консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Новосибирск, дастгирии ҳукумати вилояти Новосибирск ва ҳукумати шаҳри Бетск, ҷамъиятҳои тоҷикони шаҳри Бетск ва Новосибирск ва дигар соҳибкорони муваффақи ватанӣ доир гардид. дар коллеҷи политехникии Бретск ҷавонони тоҷик таҳсил мекунанд, бо он ки ин ҷавонон мехоҳанд дониши худро дар ин коллеҷ махсусан дар Бретск бигиранд, ман хеле хушҳолам, чунки омӯзгорони ин коллеҷ тавонистанд бо дониши худ онҳоро ҷалб намоянд. барои бо ҷои кор таъмин омадани онҳо низ мо талош мекунем ва ин масъаларо ман бо консул баррасӣ намудам. медонед, як ҷузъи муҳими дӯстии байни миллатҳо ин муошират аст ва ман ифтихор мекунам ки донишҷӯёни тоҷик дар ин самт пешравиҳо доранд ва мавқеи хоси худро пайдо кардаанд. Гостеприимство, очень добрый народ. Ман 52 сол дар Тоҷикистон фаъолият намудам. Дар бахши ҳифзи муҳити зист фаъолият мекардам ва дар ҳифзу нигоҳдории мамнунгоҳҳои нодир ба монанди бешаи палангон ромид. Ман меҳмоннавозии тоҷиконро дӯст медорам. 4 сол мешавад ки дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунам, вале Тоҷикистонро зиёд ёд мекунам. Потому что это уникальнейшее место. лозим ба ёдоварист ки баргузории чунин маъракаҳои фарҳангии омӯзишӣ дар такомулу пешрафт ва ҷаҳонбинию ватандӯстии донишҷӯёни тоҷикистонӣ ва дӯстии байни донишҷӯёни тоҷикистонӣ ва Россия нақши муҳим дорад. Садбарги Боқӣ, Бобоҷони Маҳмад барои барномаи ахбор аз шаҳри Новосибирск. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бошед.